Yebo, ingeniso wethu impela sibona laphana ke baholi ke bemarsh and marsh kanye enabalandeli ke bayo le campaign nje bebephume ke inkalo zonke bezoqhubha ke wona ke umbhikisho phana ke goli ke endaweni ke yase Hebrew lapho khona ke le campaign ke ibheka abantu bokufika abakuleli ke ngomthetho njengoba ke khala ngokuthi ke labantu ke baningi ke abakwenzayo ke ongahamselani ke nomthetho walana ukuthi ke impela ke nibagcine ke sebethatha ngisho ke nemisebenzi ke yabemi ke bala eMzansi okufana ke nakho ukuvula kwamaziphaza shopping nawo ke amatafula kanye ke nokunye ke ongagunyazekile njengake enakuchuchumbisa ke iziyobisi bafowethu ke esibonele phana ke uphakela umthakathi ke nayo kwengizwe umlando umfowamculo ngenkathi ke ebehola lona ke ibutho ke lokaZulu ke kukhona ke nezimbali ke zesizwe kuyona ke le campaign ke besho ke bevuma ke ngazwe linye bethi ke uhulumeni ke khuza ke abantu bakho ngoba ke lapho ke siyodibana khona kuyokhala ke abantu kanti ke wenganiso wethu impela lapho kuyimngoma ke lana bebeyivuma ngenkathi ke impela behamba zona ke izitrati ke zakhona phana ke kwandonga zaduma kwanyama ke ayiphili hayi ke wenganiso wethu impela ke le video phana ke ngiyithathe kuyena ke uphakela umthakathi ngenkathi ke ebe live phana kulona ke page lakhe ke encedisana ke nayo ke inkosi ke yentatheli kuyena ke uKing Zoso bafowethu ke ngaphandle basikhuluma khula kwemibuzo MTV asinethulele yona ke le video nani ke niyithozele Ya chachi kon. Siapa yang betul ya? Ya. Pasal masa chat. Masa chat teman. Oh. Baile a belle.
Ay, ayan ngayon mo. Looking for I'm so coming in my future. Uy, ano, chocolate. noma ngabe belapha ebhiyweni noma ngabe belapha ingekho lapha ebhiyweni mawuyinsizwa zomthetho uyawazi iyalalela so insizwa izotibhozololo nje sibone nethimba ukuthi senzani ixosha ukuthi insizwa zomthetho engabangelane iy'nsuku embili uphinde zangadla futhi siyabona umahlodonezi ubambeni kanje hhayi ukuthi angibonakali njengoba nivele ejombeni ngiyabonakala ngelinye ilanga iyokhulunywa ngani siyathokoza njengenkosi